بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميري أقول من وهذا كان مصنف رحمه الله بيان كربا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تانغ بابو بيان كرا بابوغه سرخي غوتغا وك سرخي بيان كرا فنوه نمس كيت قرآن غا آيتكم فتواف فرتم آيتكي سورة المائدة غ 23 فناي أي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أدي تبامهم هميكن الله وكيل كراش إن كنتم مؤمنين تباميهني إيمان غهلورين كم غوانا ميتان الله سبحانه وتعالى بيان كراف ما بس فلكي ألغون من كنكمغ اعتماد كرنجه باروسا وانجه واجه دنجه افراتكم مددا اهيتركم دنجه افراتكم algonmen gellumai manfa hasil koddevene hameken farataki Allah subhanahu wa taala kan qabul kon ehnim farataka wakil kurumai ehnim farataka barosawum ekkibave hameken Allah tima higgulifa un ei tawhid ga ahluweringe mativeri sife إنفعين إبابك فرتمان وكيل كرم واق بيان كرافن أيوة على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أدي تبامهم الله وكيل كراش ميتانغا وكيل كرم واق إسكرب وافوني وعلى الله وكيل كراش بسوق مرادكي علمور ميدالني حصرك مرادكي وكيل حقوا هميكني فراتكي الله سبحانه وتعالى الله إكني وكيل كراش أي أقول من سورة الفاتحة اسمكني إياك نعبد إياك إسكفتي ألوكم ردوا فران إسكرباف ألوكم فسكرباف أي مثالك بحوجة قطن بلا فيام نعبد إياك مهين أيس إك مانا أنا بحوجة همان دماغ أي إبا إله تممن علوكم كرموه إبا إله تممن علوكم كرموه وحي كربوم أين إبا دهوه إهم فراتك سالوكم كفانك إبا إله تممن علوكم كرم أي نمس علوكم حقوا فرا إسكربيم إياك هميكين إبا إله نعبد أهرم علوكم كرم ايما الله نسبه كره بس كلام ذات فل اسكروا فومن انديه کو دني حصر معنی کہ ہمیں کنے کلام کے معنی خاص کر ہمیں کنے اللہ وکیل کر ای میہ کو اللہ وکیل کرما کو دہم فراد کس وکیل کو فانے کو قرآن کے اسلوب نے انگا دنی وکیل کرن حق ہمیں کنے فرات کی اللہ سبحانہ و تعالی ای كورين أقول بيان كوري فدين علوكم حقوا همه كني فراتكي إكلامك إياك نعبد وإياك نستعين علمن علوكم كورني همه كني بيلاش وإياك نستعين أدي علمن واجدني همه كني بيلاك حدوت متانك إياك إسكور واقعتي حصرك معناك همه كني إهي تريكا مزدن يدوم أدي همه كني علوكم كورن الله حقوات إنوني بهوغ سلوم بلا فيام نعبد إياك أيسّ بهوغت مسّينون إن مس قرآن کے مرادوتی ए बहुगे अंदाज़ों आलुकमन बयान को देवा फई आलुकमा यही तरीका मैदूं हमें कि अल्लाह का हज़रतों ख़ास करवाफ मैं मितांग के सिवा अल्लाह हमें कि अल्लाह तिबामी हूँ फ़तवक्कलू फ़तिबाम वकील कुराश इन कुंतुम ए शर्त तिबामी हूँ वानमा मुमिनुन कमुगा तिबामी हुन्नी मुमिनुन कमुगा वानमा
hamekeni Allah wakil kurash ehniam farattaka tibame ho wakil nukurash emvima agon mihagam bab me bayan kurani Sheikh Hussein rahimahullah ni bab ga sharh kurabba fawa bay sharh ayko Sheikh vidalwani tawakkul gu murad wa tawakkul huwa al-i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala fi husul al-matlub wa daf' al-makruh at-tawakkul gu maane ki Allah subhanahu wa ta'ala tima barosa um ekalaange tima i'timad kurme fi husul al-matlub tima ekamen hasil kuram beenumwa kamen hasil kurma wa daf' al-makruh adi tima ekamakun rakkateriwan ede kamakun salame vuma Allah tima i'timad kurum gellumai manfaaya Allah tima i'timad kurume ma siqati bihi ilaha itbar kurmaik wa fi'l al-asbab al-ma'dhun fiha adi ekamaka ekamen hasil kurmak deenuga hudda kurabwa sababtoga hifuma eko ekamen hasil kurmak deenuga hudda kurabwa sababtoga hifuma eko timaya manfayen hoda gatumak wada timaya gellumakun durukok gatumak Allahn i'timadukun e ilaha itbar kurme e wakil kurmuge ta'arif empima efoga vidalwani miye Sheikh fenun ta'arif tawterege emme rangalu ta'arufaki wakil kurmug mi ta'arif ga maganu debenge behimen mi ta'aruf ay al-awwal an yakuna al-i'timadu ala Allah i'timadan sadiqan haqiqiyan emme furtama nukta ki itimag hituga na i'timad barosaun Allah barosaun ay teduri haqiqi barosaun ekkum gawanchi Allah i'timad kura kurun ay hitun teduri kama ikhlas teri kama ekuga ilah kura itbarak kama gawanchen الثاني devana ay fi'lul asbab al ma'zun fiha ekamen hasil kurmattaka shariyat wa hudda kurwa fa asbab tawga hifo aslaki asbab tan ege zaatuga huddum di mananu kura komme wasilate komme sababega hifun ei hudda kurakam ekamaka gulin deenuga kur mana kurwa fannek wasilate ga hifagen manfaen hasil kurmak nuwada gellumakun durwegatumak maseke kurun Allah i'timad kurmai itbar kurmai ekoga ei wakil kurmuge murad em bitanga Sheikh Hussein rahimahullah debage enwa fane Allah i'timad kurmai ko sobato gaif mi engeni Allah wakil kurma fushwara kam nonkan shariyatuga Allah ekamen hasil kurmattaka labwa fawa asbab to gaifumaki ei faharek gaves Allah wakil kurma fushwara kam nonkan adi ei miha ge tauhidu daraja dabwegen da kam nonk asbab to gaifumak enmes masale ka dimawani hame ke ni duniya ka Allah labwa fama asbab tak tima barosave tima ja hisabuge natija ki hame ke ni beer furum fenna manzar taka tima eja adaw tak kamga hame ke ni dekijjiyam ei Allah wakil nukurunge duniya ko tum me fenna asbab tan ei hame ke ni tima gellumai manfa hasil kodde kankan kam qabul kura konye ei imanuge ahluringe sifenno efo vidalwani Allah subhanahu wa ta'ala اعتمادكم فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب نقص توكله على الله ඒනාගේ මාද්දී සෞබතක බරෝසාවේ වෙජ්ජකම ගවානම ඒනගේ වකීල කුරුන් අල්ලාහ් වකීල කුරුන් උනිවෙගෙන් දාන ඒ මානේ කිම් එන්නේ බේරෆුරුම් ෆෙන්න මෑගන් සෞබතෙන් ඒ බොඩ බරෝසාවා කවඤ්ඤා ඒ බරෝසා මින්වරකුන් එන අල්ලාහ් වකීල කුරුම්ගේ බෑ උනිවෙගෙන් දාන වයකුන قادحا في كفايه الله ඒරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනේ ෆුදුවඩගෙන් වාකමන් ඒන කබූල් කුරා අකීදාග ඒනෑකි බලිකසිමි ඒ අස්බාබ් තක ගේනා ආමේකින ඉතිමාදු කුරාන් වනුවත එයන් එන ඉතිමාදු කුරුම් බොඩවාන فكانه جعل السبب وحده هو العمده فيها එම ඒන හැමේකින حاصل කුරා මක්සූද حاصل කුරුම් හැමේකින එච්චකි සවබකම ගහදා ෆදේ يصبو اليه من حصول المطلوب وزوال المكروه فادا حاصل කුරුම ශායි ගෙල්ලුමුන් දුරවේ ගතුමන් ඒනාග හැමේකින එච්චකි මිදන්නේ අස්බාබකම ගහදේ if vidalani waman ja'ala i'timadahu ala Allah mulghiyan lil asbab nama hemme Allahn i'timaduko deenuga uddakurwa fa sababutan ekko dukollan fi mihaves
فقد طعن في حكمة الله فإينا الله حكمتك عابو كيف منك الله دنيا متي كنكن راوا فوا ترتيبك إينا غيتوكا أونيكا ماس يا مدو دكي غوي أي كمّك مجلس الله سبحانه وتعالى حاصل كرمتك دنيا بي أسبابتك لبوا فبور أدي أي أسبابتك هيفما إكلام أمور كربوا هم إين إبس أسبابك نوهيفا تمنى مهري هميكين الله اعتماد كوجن نبوناك مغوانا من الله دنيا كلبوا فوا مكانكن حاصل كرم لبوا فوا حكمتا مولم فشورا قدشه هنا عمل تنجهوري لأن الله جعل لكل شيء سببا يعني الله كمك من حاصل كرم بالسبب لبوا فوا فمن اعتمد على الله اعتمادا مجردا كان قادها في حكمة الله من كنش تنفذين هميكن الله اعتماد مراد كهوريها أسباب تكم إكهرك دوكا لا فيميها أيرون الله من خلقتكم مفدوا كن حاصل كرم لبوا فوا ترتيب حكمة أينا خلاف وجندا كلام لبوا فوا ترتيب حكمة أينا خلاف مثال كشيخ وداروني كمن يعتمد على الله في حصول الولد وهو لا يتزوج مثالك أين الدريق لبمن إدي أين الله سبحانه وتعالى إكمل باروسا واعتماد كرني هنما سينا كأوجن نكره إكمل شريعته كبانغوا خد كربوا فشاري نكاح كأوجن هنا كرنجي أدي كأوجن كرمو كوري كأوجن تكا اختيار كأمميها كيس دارين لبيه فدا أمبك كم كأومك دارين ويهان كم بلوه أمبك اختيار كرم دين أمور كرو هم إين إبس سوبه كنا نوهيفا داريكو الله دبوان كم اعتمادوغا كأوجن نكون إسحابوغا نوهيفا هوريما أي الله وكيل كريوني نونه شيخ ميتانغا فاه كراف يعني نبي صلى الله عليه وسلم أي ماتيوري وكيل كرب بيفلون تريغا ماتي درجة الله وكيل كرب بيفلكي ألقون من نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نام الشيخ ودارون هم ياكوغا إكده فانم أسباب توغا هيبّي داتورو مچا نيك مඩا ගන්නවානම දතුරුගේ කොත්තු එක දෙපාණම් හිප්පයාගෙන් වඩා ගන්නවනේ හැමෙම හංගොරාමෙන් නික් මඩා ගන්නවා කම ගවානම හංගොරාමයාගේ රක්කාතරිකමගේ ෆියෝල අලුවා හංගොරාමයාගේ දහනා කොළ තුරු කරවා අදී හංගොරාමයාගේ හීලෙත්තරිකම් බේනුම් කරවා අල්ලාහගේ එතමාද කරවා ෆා එක එපාණු නික්ම වඩා ගන්නවනේ කිනෝනේ හැමෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් मुहाजिर गोतुग मक्का निक मडागे मौगावस एकले फाणो रक्कातेरिकुन फियोलतन एळु हिजरे वडागे निक मडागति मक्का मदीनागे दुरफरात ए मक्का मुश्रिकुन नेंगे एक फाण निक मडागे नवानी मदीनाक एमवीमा एमिहुंगे होदुंतन अमाज़वी मदीनाए फरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निक मडागति मदीनागे अने फरात निक मडागे अडुकुरबी अदि मगुवा दतुरु कुरुमट्टका एकले फाण आम्मुकुम मिहुन दतुरु कुरा मगु फियवा एहिम मगकुन दतुरु कुराने मगु दन्न मुर्शिदक वसी इख्तियार कुरफ मगु दक्काने बेफुलक एक एफान इख्तियार कुरफ अदि मुश्रिकुन खबर तक एक एफान गेनिस्तिवाने बेफुलना तफातु तबावरो मस कंतदे के एफानो राबवफ एकम या एकुगावस एहुरिया रक्का तरिकम एकुगावस एक एफानो गो इतिमादकी मक्का मुश्रिकुन एक एफान होदम गुस एक एफान फिल्ला वडागे इन्ने होहळे कुरिमच्चन अराफ एक एफान एमम फेनि वडागे अबु कुरफान एमम फेनि वडागे अबु कुरफान कीर्ति कुरा विदाळे अल्लाह रसूला एमहंगे फादशन एमम बलाला फे एमम आर्म फेन्नाने एहिदु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवे अवकुरे දෙමිහ කයෙක්කො තිම්වන ෆරාත් එක්කම අල්ලාහ් වඩගෙන් වා ෆරාත කා දෙතිරේ කදේෆාන් කීකේ විදාලෝ එග්මානේ කී මොන ෆෙනුනස් එමි හොන්නක තිමම්මෙන් නම් අල්ලාහ් ජස්සන් ඉරාද කුරා ෆන් එක්කම නුජේන ලා තහසන් ඉන්න අල්ලාහ් මානා කලේෆාන් හිතාවුන කුරබාෂ ආර්මනාක අල්ලාහ් වඩගෙන් වේ අල්ලාහ් වඩගෙන් වා කන් ගබූල් කුර්මා එකු ගාවස් මිදෙන්නේ රක්කාතර කොම් ෆෙ එළුවේ තින් දොස් වන්දෙන් එක එෆාන් හොලාග ෆිල්ලා වඩාගෙන නෝෆ දෙන් හෝදන් උලේ මිහුන් නුෆෙනිගෙන් හුට්ටාලීම දෙන්නික් මොඩාගෙන් දතුරු ෆෙට්ටේ ඒ සීදා කොන්නික් මොඩාගෙන් දතුරු ෆෙට්ටේ නම මක්කාග මිහුන් ඒක එපාන ගෙකොල ගන්න එක්ක එංගි වඩ එංගිගෙන් නිකුමෙගෙන් මක්කාග වශයෙන් දුව්වා ගන්න බොණි ඒක එපාන වෙන්නාන ඒකමකො එමිහුන් එකි ෆරාතන් හොදන් දුවේ ඒක දෙක පානෝ නුෆෙනිගෙන් හුට්ටාලන් දෙන් ඒක එපාන දතුරු ෆ්ලෝ නුකරබ්වා මක්කාග ඉතිරේක ෆිලා වඩාගෙන නෙවෙයි එමිහුන් දෙන් මායුස් වෙගෙන් ගේතිරේ වණීම දෙන් ඒක එපාන දතුරු ෆෙට්ටේ ඒ අස්බාබ් තෝ ඒක එපාන ඉප්පේ अल्लाह सुब्हान व तआला एतिमाद करो मायकोगा एमा असबाब तो गहिवेटुं गई फहरगावस
එක ෆානුගේ වකීල් කුරුම් දව්වෙගෙන් දිය කමෙන්නු අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වකීල් කුරේ එම් මතිවෙ දරජාග වකීල් කුරේ බේෆුලුන් තරේ එක ෆානු හිමෙනි වඩා ගන්නවා අමෙහෙම උමර් ගුෆානු ගරියෝග යමනු කරන් හජ්ජන් ආබය එවස් කාලා කානායගේ චින්නති හජ්ජන් ආම එමිහුන සුවාල් කුරේ කොම්වණි කීවෙගෙන්තෝ ඒගොතන් හජ්ජු අතුරු ෆෙරි එමෙහෙම බුනිති මම මෙන්නකේ අල්ලාහ් වකීල් කුරාබ් අල්ලාහ් වකීල් කොෆා කායිච්ච බෝචනුලා හජ්ජ දන්නිකුති ඉදාල ෆකාල අස්තුම් මුතවක්කිලින් ඉදාල තිබෑමි හොන්නකි අල්ලාහ් වකීල් කුරාබ එක්කම ගනුවම හග්ගොගොතු බල් අන්තුම් අල් මුතවක්කිලුන් එනකම තිබෑමි හොන්නකි අල්ලාහ් වකීල් කුරුමග මානේ තෆාතු මානේ කොරින් අවුම් දන්නේ ෆදයින් ඒ අල්ලාහ් අමේකෙන් හුරිහාකම දෝකොල්ලා එමිහුන් කුරන් හුරි කංකන් දෝකොල්ලා බය දෙකේ ෆාන්සිව කරේ අගුම් බරගෙන අඩවානේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුල තිබෑමි හොම් හග්ගොගොතුග අල්ලාහ් වකීල් කුරානම دون سوفا سوف رزق دبوا هن تمام رزق دبي تاخذ خماصا وتروح بطانا هندون ابي نكمه گندني حسغورا دون سوفا سوفي حالين ودسالا گندني ادي امبري انني بانڈ එමෙ හාලිගේ නුතිබේ අල්ලාහ් රිස්කු දෙවවානක දූනි උදුස්සාලනි අල්ලාහ් තා රිස්කු දෙවවානි කොන් කණකොන් කොන් තාකොන් කොන් ගහකොන් කන් එන්නේගේ එකෝගේ බේ ඒ දූනි සෝෆා සොබ්බන් හීවා දිමාලකන් එසොර්මෙන්ගේ ඉල්මා හුනරන් අල්ලාහ් දෙවවා ෆියජා උදුස්සාල අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සම රිස්කු දෙව එහෙම අස්බාබ් තෝග හිෆාම ඒරුන් අල්ලාහ් බෑ රිස්කු දෙව එතිමාදු කොගෙන් ගේග හාලිගේ මිහුන් තිබෙනි කිනුන් එන් හබීරු අන්නනි එසොර්මෙන් බණු ෆුරාන් අදි හාලිගේ තිබේ එසොර්මෙන්ගේ ලා දරින්නවස් කායච්ච ඉෆාගෙන් එසොර්මෙන් බුරෙන එෆොක් ෂේ විදාලවනි කිතාබ තෞහීද් වනි බාබ් ගෙන්නවා ෆෙන්ගර තෞහීදා ශිරුකා කිහාවරේ ගුළුමෙත්තෝ වකීල් කුරුමවුත් ඒකතුන් ෂේ විදාලවනි වකීල් කුරුම් බෙහෙ තින් දරජයක තින් බයක් අලවල් ෆර්තමයි තවක්කුල් ඉබාදතින් වඛුදූ අලුවෙති කමුගේ තවක්කුල් අලුකමුගේ තවක්කුල් අනකි අලුකමුගේ දරජාක ෆරාතක වකීල් කුරුම් අලුකමුගේ දරජාක ෆරාතක බරෝසාව නිකමෙතිෝ مثالك وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر أي هم إكم ميهك فراتك اعتماد وني فراتكم كان تمنى فادا بسلبيني فراتكم كان تمنى جل مسوان أي فراتك بيروس كنان أي مثالك ولي ورينج فراتون جهدان مصيباتك එමිහුන් නදුරු බුනුමා එමිහුන් නම් හේකොන් ඉතීමා එමිහුන් ගබුර ගොස් නදුරු බුනුමා මික අකංක මේ එමිහුන් ෆරාතු කං හාස්වානකම කුරාකං එහෙම එයි ඒ ෆරාත්තක මිහවක දරිය කුණ රිබුනස් කොමස් ගබුර කාරද කොමස් මිහක ෆාතිහා කියෝ එයි එමිහුන් ෆරාතුන්ගේ මන්ෆා හාසිල් වේදානකම ඕනියාම එයින් කම නොකොෆියම් කොමස් මුසීබාත ජේදානකම කබූල් කුර එම් වෙදි එයි අල්ලාහ් ෆිය එහෙම් ෆරාත්ගේ ඉතිමාද කුරම් එයි ශිරුකුගේ අමලතෝ තෙරෙන් වාකම් එයි ශිරුකුරුම්ගේ තෙරෙන් හිමනික වෙයි බොඩ ශිරුක් අල්ලාහ් ෆේ අයම් ෆරාතක ඉතිමාද් කුරුම් දරජ එයි අලකමුගේ ඉතිමාදෙන් එයි වකීල් කුරුම එනවානේ මුද්දෙන් එයි බොඩ ශිරුකම් වශයෙන් විදාලෆ දෙවන බවත කියලා ඉතිමාදු අලා ශඛ්සින් ෆී රිස්කිහි වමාආෂිහි වගෛරි ذلك දෙවන දරජයේ ඉතිමාදුග වකීල් කුරුම්ගේ ෆරාතක ඉතිමාද් කුරුම් රිස්ක හොදුමුගා නුවත එනුම් වෙස් දුනේ මක්සදෙන් හාසිල් කුරුමුගා තිමන්නගේ රිස්ක ගුලිෆාවනි මීන මීහක ඒ සබබන් එනා මා මති දරජාගේ දෙක එන කබූල් කුර අල්ලාහ්ගේ රිස්ක දෙවණි එකම කොස් මීන මීහක හොරජ්ජියාමු එනගේ රිස්කුගේ ෆරන් අමාම ෆවාෆද අල්ගොන් මෙන් තරේ මෙවන්නේ අල්ගොන් මෙන් සර්කාර මෞසුෆ් මහු මුසාර ලිබෙන් මුසාරේ බරෝසාව රිස්කුගේ අල්ලාහ් දෙෆුමුගේ බෑ එබෑ සිකුණේ ගනොස් ඔන්නනේ මෙයා තිරි සමවාදු account කරුවියා ඔන්න එයි රිස්කු එයි මිදෙන්නේ වෙහෙන් අලගොන් මෙන් කරා මසෙක්කතුන් දවලතුන් දෙවවා ඉච්චෙවීමා ඒගොත කබෝ කුරේනි අමේකනි මුසාර නොත ෆෑසාකි රිස්කකි වකි මිහ කවුමෙන් එමිහකාරි මසෙකුර එමිහක් මොහම්මද් මුසාර දෙති එමිහකායේ ආර්මගේ රිස්කුගේ බොඩ බෑ මෙහෙරි ගුලිෆා එහෙම වෙජ්ජාම් ෂේඛ් විදාලවනි ඒ කුඩ ශිරුකුගේ අමලතෙරන් වාකමක වසීෆා කි ඒ සබබෙන් අල්ලාහ් ලබ්වාෆ් එන්නමස් ඒ වසීෆා අදා කුරීම අවමන්න මුසාර ලිබේ
ehn nama sagumen ebe dekin jehe mi wazifa ge zariyain wazifa ki asbab terin saubek agumen kura masekkat ekam aslu hagiyatuga e wazifa ya ege savun libe rizqa faasage aslu devwa farataki Allah subhanahu wa ta'ala kan agumen hituga onan je e kitam mi unto mahumma musara e masekofa musara nulibeni nulibe baarmen avati bodete kumfunida kum musara nulibe mi sevati emana kis mozafum adi libe mi hak musara beer nokure mi sevati em faada nokura mi bes ehm vima rizquge ei Allah devwa icche e hisab algon men jen Allah nisbe kura den huri wazifa da kur mase kurun ei asbab tan asbaban hameke nena barosa wege nuwana yen hameke ni etimad wejjikam gawanama ei algon men tawhida fushwara ak vidalwani wa hada min ash-shirk al-asghar mi kuda shirku ga amalato terim wa kameke wa qala ba'dhum min ash-shirk al-khafi bay behon vidalwai furifawa eterege shirku ge teremana hituge niyata gulifawa shirku ge terem wa kameke misla i'timad kaseer min an-nas ala wadifatihi fi husul rizqihi misalaka waragina mehun rizqu hasil kurmuga wadifa yan i'timad fon i'timad ولهذا تجد الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار ورجنا من فنان وظيفة اعتماد فقير وفاوات مانك أي كان اعتماد غوري حاجة فوديكن دا دمالك وربودا ميها نكمة دفاوات دمال حاجة تريفاوات دمالون إبليس كان قال لهم أن نكورين أو مدن نبيين كم قربان الدين سين تياره وظيفة فراتون مدلك فاسا قال لهم أن كوننا إنهم رفيع بس كنده كوننا dogo hodagen report ganes kemes ein nukande to bala ei agon menge iman kamuga masale e daraje en agon men midenne wen agon men masekketakun ei masekkete ge rizquli muga wasiletten ge zaatu gai rizq hoda de chekam wa deke kawanya ei Allah agon men devwa rizqa me doga ekalange ame deken je dekuma burwara kame الثالث تمني أن يعتمد على شخص فيما فضل إليه التصرف فيه ميك أهوال كوري ما سكت وكي مثال كأقول كورنجة ما سكت أقول ميك أهوال كوري مدين إيه نا إكنت القرآن كمان إيه نا أقول باروسا أقول ديكما كانوله شيخ ويدالوني أي بس مسألة نونه أي أقول ميك أهوال كوري كمان إتش مثال كفيهارك سيتا كباندني ويفار كورن دين أقول كم منو بلا ඒන අලගොන බදල වේෆාර කුරාන කමේනේ බරෝසාවගේ මේනනි එම් බෙජ්ජාම ඒ දුනියවේ ගොතු මස්සේ නෝනේ මිහක මස්සකේ හවාල කොෆා ඒන එයා හවාල කුර මස්සෙකින් ඒන කුරාන කොම් බලාගෙන් ඒනෙන් ඉතිමාදෝ නේ නමස් ඒ මස්සකේතුක සරියා එම්බස් රිස්කෙන් අලගොන ලිබේකම ගානම රිස්ක කීවා කි මිහක අතු ගොන්නෙච්චකම දෙකෙන්ඥා කුරින් බයන් කුරදී බාබත කියන වන්නාන මිහක මස්සකේ හවාල කොෆා ඒ මස්සෙකින් ඒන කුරමුන් දාදී ekam mabod alanula ene barosa dukolla fahurun ei maselenu egotu misal ge nafre nabiy sallallahu alaihi wasallam eburi warak baar masalato go wakilun ikhtiyar kora ekayfanu kuramon je kankan em befun awal kurawaf egotun ekayfanu hajjuga hadiyu katilwan ebba katilwa fa anabba ali ge fana awal kure ekayfanu wara pulun katilew mata kama hemme zakatu go faasa balhattawon abu hurairah awal kure ekayfanu hunnawa kare ebe fula awal kurawa na nabiy sallallahu alaihi wasallam එක එෆානුගේ ගෙකොලක හොන්නවයි එහෙම ඒ මස්සෙක්ෙන් අබු හුරාරාගේ තෙමාදු කරවවා ඒ මිගතුන් කංකං හවාලුකොන් ඒ හවාලුකොන් ෆරාත්තක ඒ මස්සෙක්කතේ හිඟා හිඟුමන් එන බරෝසා හුරුගේ ඒ වකීල් කුර්මා ෆුෂවරා කම නෝනේ මිතාංගා ෂේඛ් රහිමහුල්ලාහ විදාලෆා ඒ මිෆෘතම ආයත බේගතුන් දක්වා ෆෙවා දෙ මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ ගෙන්නාෆනි وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي سورة الأنفال ديوانا إنما المؤمنون مؤمن واكن كشوري الذين إذا ذكر الله إبامهم قاتوا الله ذكر كرويجيا الله جنمفر جنويجيا وجلت قلوبهم إبامهم هتك بروتكم ورنا بيكم मैं आयत को फात होती वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना एकलांगे आयत तंग एबाम हम गातो किए विज्जियम एबाम हम ईमान का इतरवान व अला रब्बिहिम यतवक्कलून एबाम हम वेरस कलांगे एबाम हम वकील कुरान बितांगा
gid Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala am kuri ga ayata eggote miwani mu'minun hasru kurwa mu'minun ge sife ki mikam ga bayan kurwa innamal mu'minun wakan kashwari egmane ki iman ga hulwarin ge sife ki miye iman ga hulwarin ko vejjiyam ebe ko wani mifada sifen unna bayk misifa nebbe ko iman ga hulwarin ka nuwane ei an innama ke hasru ge ibarat ei me mu'minun wakan kashwari misifa dan unna bayk mo ge hembe ki iman hulna ka nuwane egmane innamal mu'minu alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubum Allah zikru kuravijjiya ebe amun ge hittaka biru etikam bade wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana adi ebe amun ekalange ayat kiya adi vijjiyam ebe amun macce ekalange ayat Qur'an ki vijjiyam zadatuhum imana adi ebe amun ge iman kan ituru wegent wa ala rabbihim yatawakkalun adi ebe amun verres kalange wakil kur mitanga tin sifeg wag bayan kura fewani ei Allah subhanahu wa ta'ala handuma kurejjam ebe amun wani hittaka biroetikam wanna bayaka adi ekalange ayat kiyevijjam ebe amun ge iman ka ituruwana timman sife ke ebe amun Allah wakil qur'ani hatarwana sife kam qur'an jeng ayatu bayan kurabani alladhina yuqimuna as-salata ebe amun naki namaz qaim kurabait ebe amun namaz qaim qur'an wa mimma razaqnahum yunfiquna timman ilahu devi tagetin ebe amun heda qur'an efog Allah hange ulaika humul mu'minuna haqqan haggo gotuga iman be mehonnaki ebe amun mi hatar sife bayan kurafani ei fas sife bayan kurafani ei Allah zikru kuravijjam ebe amun hittaka biruwetikam wanu adi Qur'an ga ayat kiyewe hinduga ebe amun iman kaituru timmanai ameken Allah ebe amun wakil kurum hatar wanai ebe amun namaz qaim kurum faswanai ebe amun Allah de bitagetin heda Qur'an ebe amun zakat den adi Allah de wafa mudalun ebe amun Allah ga mauga heda Qur'an emitanges mi ayatu fatuga Allah subhanahu wa ta'ala ebe amun ge sife ko bayan qur'an ne mehonnaki Allah wakil qura baykamuga ekalange birotwe khushu eteriwa baykamuga ekalange ayate kiyenama birwetikan hittaka wadagenda baygotu me aisha wagun men filal kurkulan yad kurwiya annahu kurdu gare filal go baaki baagu nimmalan hada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته